Kagiteno kau nabo MCA ba South Imenti baraba kugwata mbaru Governor Kiraitu Murungi kinyabo nibachumirite na kumeneria senitari nturi ni untubo bagutemania ne kuruba bakwendia Meru MCA baba barugari nturi abatere kwae kuruba mbeta cha kwambiriria biashara ingi antwa kugago kirio mara maribu mutugikare rinantitoije twabwa ya kondo mutire bukaura kondo murenge twagikisha asiyo cia gutosha tukahakikisha babwe ndawa irabo kuite sibitari cia STIs tuhakikisha county government ikaura ndawa cia utosha cia wekira sibitari nekenda muntu ona ndawa urorachwa tukerio kuhakikisha twina enough vaccine cia kenda bo muntwa nekenda bomba kurieria mirimo ira minge yomba kwethira bukiwatithania nayo yonto yacia HPV ni migambo ya seneta wa kaunti ya Meru Mithikari Nturi no rio kurira giti kio ngavana iri ntuku imwe nyuma yawe na gwati mbaru bayo gutirimana na ari na ekuru baria baritaga biashara ya kwendia mĩĩrĩ yao nterecia makutano na gutiga bawira na ikiri thirikari ya wagatigira na kugwata ngugi yao mbaru kuba mathaga jaria batumagirwo hamwe na ndawa cia kubatethereria na nandi MCA wa Igoji West Membiuki na Wabogeta East Mwirikari nga baumirite kwariria untu bubu akwa ntaonire ri mbiche njega nontu as leaders tubati ku lead by example na ku encourage ana bau beto nontu turi aciari na kuba hope nontu kagita karwa bero kaba kurira condom na ndawo kaba STI rira bajua ija kuba condom kubera ngugi une nthongi ibendere nio winde da mwari okukweri anenkero condom na anenkero bitanda na anenkero ndawa nikendomba gwitangu wibwa kendomba kuona mbesha urinde kana mwaro kwathithio mutongeria akiaria no yatiri unkuga ndinde kwena mwana kwathithirwa u ana baba school na bore nontu no bakona TV nibakuigura raugire na be mitandao ni bakaigua urokwenda kubanga vana na kwenda muno bendera gwitangu giure ana bo bagakuratea bakimenyaga ata bakiuga nguke bui muno kana kethuki kiria nandi baugite ngugi iji toka kinya baria bameritaga bamendete muno ni kwagugite gitumi kiria uritiri Nturi aria batikuba wira ni uria bagacukiria na kwebera ngugi iji ni untu bwa muturire jwa ruju mwana waku kana mwana wa mutane kana mwana wa mwekuru etite gwita ngugire utuku kati na bakuthithia na tiko bati kumwencourage endelea gwita ngugire are out of desperation itubati kwetho twina moro tujwa kuba hope especially antobara anabara bakaibanga banga nginya bakabangwa in groups bakae wa mbecha bakamberia ngugi inge ngugi decent ingwitikia yomba kwethwa ere ngugi ere njira njega muno ya kubaruta nau na bakatura maisha ja mega na mbuga ojo ndenda kweja na example ya Kiraitu Murungi na umbira kuruta street children aba ikie goji MYS anabara bagita course bamone bokona ibo bagwakarangi masibitari na institutions nyingi na kuona ni ana bara now they are leading a decent life nkurukia ya area bakaraka bare na la street ine Mithikari Nturi urindi muno gucwa muno ngirengia guteja bare itiu winde kugo kabandika county government baita ngugi kinya ya saloon winde kugo kabaikia course baita ngugi ya kuthija mitundu winde kugo kabaikia course baito ngugi ya gutuma na sarani no baandike thirikari baandike nikenda bomba gwiteja muno kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Wero Juma rakwa riitwo ni Mutugi Kare.